Zeynep Ханларова, Can Yerevan. Вот смотри, Can Yerevan, Can. Смотри. Сейчас вот эту песню. Смотри. Dümenim gel dümenim Yerevan. Не знаешь? Can Kamran Can. Havan serin, suyun serin, koynun geniş. Слушай, ай, kardeş, слушай. Это чай? Çay, çay. Armudu stəkan покажи. Слушай. Könül vermez vefasına, kara gözlüm, güzellerin. Слушай. Gözü yaşın olmayacak. Yerevan. Смотри. Ezel güvenliğin kardeşi Yerevan, güler yüzlü istiganlı Yerevan, meclisler tarkamalı Yerevan. Sən bu Azərbaycan dilini necə öyrəndin? 92-də anadan oldun. У кого ты учился азербайджанскому языку? Камран, я азербайджанский знаю, но чуть-чуть. Например, salam alam ne var ne yok sala büsen borcumu ve herkesten geretili biznes borcu bulakmışam pesnya balabat takaya. Да. Herkesten geretili, помнишь эту песню? Бизнес борcu Спой, да, спой, да, спой.